Ay bulang adlaw, dos ni roha, dos ni berkasaw. Jadi dos ni roha munay. Nang di pa hidup kami, nang masih paululuwa kamu. Anggo siya kami do, anong dohatan itu do man ko balita mapagabi tumutan sa kedua. Hari pun nama gabi, ala hubigi kami Tuhan. Olo masih paululuwa. So kani mamulati ma, sa idungan ni Tuhan kamamita. So kani mason atanya kami ula-ula muna tulang muna. Malati. Mauliate marihamu huda-huda nami tulang nami saat huda-huda na marang-marangi takasdo nunga di tudurihamu kami parboro muna nakin nunga di doktermu balintang pagabi tumutapos kadua hari nami matutugabi anong natutakas kami masih paululuan dohon raja lipat borong nami raja si hoki lubat dohu mau lihat ma